Albay, DJ pinag-procure ti paging machine ta adda digiti LGUs nga awang adda kukwana pero unserviceable kunada madi mo susar ka kasi perdi. So i-request mi ti digiti sanidad nga during their budget deliberation nga i-request da nga ag-procure dati baro nga paging machine. The paging machine is not actually take ko na tayong ultimate na solution pero at least no, when it comes nga makita dang that area is high ti cases ti probable or suspected dengue, masapul nga aggaraw dan handay nga nung maamuanan sa tay tulag bulo den ti problema tayo kasla jay kunak adda digiti dadto mga LGUs nga bumulod pa ila ang ti probinsya which is kuma agtitinulong tayo no adda kukwati although adda ngina namat dato paging machine ta is not mga digiti kinalaka nga kwa digito ita talagang agtrabaho dato nga machine nga dato isong request mi kadakwada nga next time during their budget deliberation digito sanidad ag-request damat ti paging machine uray laeng may sa ti pakada ili city tapno nukas pagarigan tada problema adda mausarda adda augmentation ti provincial government. So ang gaputa awang kadakwada bumulti kini province kasanungor digito dadto mga LGU. So ti may isa nga ibagbagami kadakwa. Tatlo adda naka-ready when it comes to cases nga umad-ado ti kaso deta munisipyo mabalin nga yung ag-usar ti paging machine. Ang mga ilapad ti DOH basta laki di makita tayo di numbers yung umat nga ton mabalinan ngam kasi ko nami tata the numbers are winning but the cases seems more severe itata kasi at the deaths tayo so DJ kumati kayat mga as much as possible awang mangyari nga deaths pero syempre we cannot blame each other just because may namatay we finger point we should be cooperative when it comes to this matter because this is of public concern aside from medyo may isang nakita mi I hope they understand also amu tayo nga dato idiretsok dato itamo mi nga adda problema ti may panggap ti information nga maalami jay Mariano Marcos Memorial Hospital. So we would like to request the administration of the Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center that they should be open when it comes to dengue cases. We are not going to please do not use the Data Privacy Act as a shield to withhold that information because that concerns public health and we are now on an emergency nasa alert level tayo so tingamin sirbina dayjay maamuan tayo di barangay no naggapuanan na dayjay nga sakit kasi baka dayjay no kwanti problema nga agwaras masapol nga maamuan digitoy LGUs particularly di barangay tapno amu dati dapat nga measures nga aramitan da sorry no adan to makakwati dati pero that is the truth. We would like just to be we just want to be open about this. Makita nga problema nga ibag kumano kasala digiti kaso ti AIDS. Medyo hanga kwadayjay. Very kwadayjay sensitive na talaga. So no digiti kaso ti dengue, please we would like na lahat ng information be disseminated. Actually, the public ought to know what is happening in their community. We already notified our governor regarding this matter and I think he will try to ask and talk to the administration of the Mariano Marcos Memorial Hospital that I'm not blaming them also pero sana magkaintindihan tayo na this is for the community. It's not for somebody else nga who will benefit from this but it is the whole community who's concerned right now of the dengue
problem. So sana magtulungan tayong lahat dito, may panggap ti detoy. Adda kasla kung nakaanmat lang nga Mariano Marcos din nakita mi nga adda problema, pero adda di kita dadu mga factors pa nga mabalin nga rason na no apay nga nagkaroon tayo ng problema. At least at the meantime dun sa level na epidemic proportion wala tayo doon. Malayo pa pero nasa ano tayo. And then, nasa alert level pero pababa na rin ang kaso. Pero sabi ko nga sa mga lahat ng concern na nakimiting sa amin noon na anytime the case of dengue are very sometimes it goes down, sometimes it goes up. Paglalalo tatata, ginit man nalpas man ti doon, medyo dito di time nga DJ itlog, aghats dan. So medyo dapat mas maano tayo ngayon, mas mapagbantay. So we are asking the public nga dati may panggap DJ 4S and then DJ 4 o'clock habit and then syempre di cleanliness ti aglawlaw tayo apo masapol nga ipatungpal tay kadpasit taammo tayo nga ti dengue. Anyone can be afflicted with the dengue virus. So sapay kumata tidigito sumarsaro nung aldaw awanan ti pumusay or awanan ti agsakit manja may bagang awan sa sakit ta talagang anytime data dengue data lamok adadtan adad taglawlaw tayo so tilang masapol siguro agdaldalos tayo amin apo ti aglawlaw tayo.